Bafowethu sewuyena uMahlabehlezi lo usaqhubeka nokuchazela usikhoza khonje sahle zikhonjo zezinye inyanga mfowethu ngiyinyanga enomusa futhi abathanda abantu bonke siye lapha simkhonkonke indoda engenamona indoda ezona nabo bonke abathandayo mfowethu ngithi angikhombise naso isibungu zitolo la kuphinda futhi mawudayisa ama-aphula noma amaswidi noma yini nasi isibungu esikhona udayisa imbuzi udayisa inkomo nasi isibungu udayisa zonke izinto obona ukuthi izinto zimngenisela imali zizokusebenzela sihamba nale mpande futhi le mpande ngiyathemba bayazi abaningi kuthiwa umndiza mfowethu inhlahla sidonsa iphezulu siyibeke phansi mawusufikile uzobusuthola ukwazi konke siba nenkinga eziningi ezenzeka empilweni zethu siyakusiza lesibungu futhi kakhulu isona esandisa umsebenzi ngoba ungayithenga igubhu zonke zibe khona ube nazo kodwa kufanele kube nale mpande ibe khona naleli gegeli liphethe lalesibungu ngiyasikhanda lesi sibungu sihambisana nale mpande ngeke sachaza ukuthi umndiza makunjani kuthiwa umndiza lo mfowethu usondela mazuhambela kude zinkinga ezikuphethe ziningi uzofika uhlole shabe ukuthi uphethwe zinyawo shabe kuthiwa ukhathaza zipho noma ukhathazwa izinso noma ukhathazwa ukushisa ulala ebusuku zilwane uzokusizakala ngoba uzofika uhlole before uthole zonke lezi zinto mfowethu imbanga noba ndifike ngihlole kumuntu uswafuna ubona inkinga kuyena uthi edante ekufibhazayo yini ngoba phela wazalwa wena ufumbethe wafundela imfumbethe inhlahla yakho ufike naye namhlabeni ngiye ngizama ukuqophulwela ngubhekisisi ngoba kunenkinga eningi ehlupha abantu la ngaphandle ongeke sithi masikhuluma mhlawumbe sizeqe ezinye inkinga kodwa mase ngihlola ngizoyiqopholota ngiyikhiphe zonke mfowethu ngicela uze ngobuqondile kuMahlabehlezi ungeze uMahlabehlezi uzomtesta uyayizwa lento ngisho uzomuza uMahlabehlezi uvula ukuza ukuthi ifana nezinye inyanga uyayizwa lonto ngeke sifane sisonke ngicela uze kuMahlabehlezi uqondile uyabona ungafiki ukuthi uzotesta ngoba ngiyazi mafika uzotesta usuka kude nje uzobuphethe imali ukuthi uzotesta mfowethu uMahlabehlezi ayikho into angayiboni kuphela mangibona uzongitesta ngeke ngutshele uzosengathi uzongitesta wena okwesibili mfowethu zamanti imali yenyanga eyibizile fikani nemali yenyanga nephethe mawuqonda ukuzosetshenzwa ngoba kusakuhlupha endaweni eyodwa lento futhi uhambe ngunikeza into ifike unqamle ikusebenze yafika namatheli kuyo yonke into yakho oyifunayo ubusukhathi uMahlabehlezi ngambile amandla akhona awuhafu kanti kudala wena uyayibona lo uMahlabehlezi akaduli kodwa iyadula umali ngeke uyithathe phansi kubalekile lokho ngeke uyithathe phansi inyanga kodwa kasivumelane ukuthi mfowethu njengoba ngikwenza lokho kuba inkomo yami uba imali engaka uyayizwa lona bese siyaxoxa ukuthi hayi ngiyobe inemali engaka nje nginemali engaka sikwazi ukuyicelela into ikwazi ukusebenza mfowethu ungafiki mina uzothetha ufuna ukuzwa kwezinye inyanga uyikhiphe phela imali kodwa ngiyacela mfowethu uthi izaMahlabehlezi umqondile ngoba noma sekubonile ngeke utshela usiyami uzongithola ku 079 39 32618 079 39 32618 uyayizwa lo ndaba ngisedanawuzi kwamdakana eandvili indawo mawubuza uMahlabehlezi akekhona yedwa umuntu ongaziyo mfowethu bonke labantu abakhona abafika uMahlabehlezi ngiyethemba mhlawumbe munye ongapheli mhlawumbe babili bathathe bangaphumeleli ngicela mfowethu ungilandelele ngicela mfowethu ulalele ngishoyo siyabonga mfowethu thank you